Lionel Messi Kylian Mbappe bat Vinicius Junior kim dai kirang lekai kibawan hakerdan ke nyngkong hakne ka World Cup arca arpunriu katkum ka FIFA ranking kublaya pi ki parlo ki bistanat ban sngap yakne ka kubor hakne ka channel bat lada pidang thamai singba ban subscribe yakne ka channel kenang ba pinyo yak kubor ka bamanla kasni ka benta jong kan not out stage hakne ka FIFA World Cup arjar arpunriu menta kala ya shashaj lingba ka round 32 hakaba ka Germany bat ka Netherlands ka badai ka ri ka klanbor na Europe menta kala klemno hakne ka round 32 kadba ka Brazil ka Canada ka Paraguay bat ka Morocco kilio banrung shaka round 16 hakne ka FIFA World Cup jong menta usnem arjar arponriu haka jingle kai jong ka group stage Lionel Messi ula kampau ban yakiwe da ka uyo ban tep hadu riu kol highlight li ki jingle kai kane kala penlong ya ka jingbon kol jong haka FIFA World Cup haka bolio ban tep hadu kat kandai kol habaro ki jingle kai jong haka World Cup da ka pen pra ya ka record jong meria slop close bolio ban tep kan riu kol kabalong ru ka record kababun tam ban tep kol kum urang elekai haka history jong ka FIFA World Cup Lionel Messi ula tauru ya ka history haka FIFA World Cup haka badai tangma marwai urang elekai ubelio ban tep kol ha nyeutli ki jelekai ter jong ka World Cup kata nadu ka round 16 jong ka FIFA World Cup arjar arkwar hadu ka group stage jong ka FIFA World Cup arjar arapondreu kumta kalong ka bapla shisha bawat hakane ka arta Lionel Messi udang la ban tep kambun kol haka FIFA World Cup arjar arpundru ban yaki katto katne ki ranglekai ki badangki ki bapaunam Kylian Mbappe ubelio ban tep saukol Vinicius Junior ubelio ban tep saukol bat Erling Haaland ubelio ban tep saukol Andre haka FIFA World Cup arjar arpundru power ranking lane karu company thamai jong ka FIFA ban thau yaka jinglekai shimet jong ki ranglekai Daka babendon kam yaki jingking balalum naki jinglekai ukloria lekai kari Argentina Lionel Messi umdai urang lekai shimet ubawan nyngkong hakane ka FIFA World Cup arca arpunriu wat Kylian Mbappe jongka Fran Vinicius Junior jongka ri Brazil ru kimbat yak kardan ka nyngkong kumtaru katkum ka FIFA ka power ranking badai ka rukom banteu yaka jinglekai jong urang lekai haka wei ka jinglekai bat haka tournament baru ka wei man urang lekai uba umdai u goalkeeper unyo eka jingking hapdeng jiro hadu spau halai benta kata haka jinglekai kum haka attacking ka jingpen wandur yaka jinglekai lane ka creativity bat ka jingyada lane ka defending ki goalkeeper pat omthau yaki haka jingbat ball bat ka jingyada yaka kor kumta katkum ka FIFA latest power ranking urang lekai jongka Germany u Dennis udap ubrai urang lekai jongka klub VfB Stuttgart ulawan hak kardan ka nyngkong hak bauluyo pra point laipun riu hak attacking riu point nyopo pra hak creativity bat sau point nyau hak defending kat bau Lionel Messi ubrai urang lekai jongkri Argentina ulawan hak kardan ka bar hak bauluyo ban score pra point life sau hak attacking riu point sau pulai hak creativity bat san point kat sau hak defending urang lekai ubawan hakerdan kemalai udai Kylian Mbappe hak boleyo pra point katlai hak attacking nyau point arpusan hak creativity bat sau point san kundai hak defending urang lekai ubawan hakerdan kebasau udai Erling Haaland udai urang lekai jongkari Norway ubawan hakerdan kebasan udai urang lekai jongkari Brazil Vinicius Junior ubawan hakerdan kebandriu udai urang lekai jongkari Netherlands Sumar Valley urang lekai bawan kerdan kebanyau udai urang lekai nari Uruguay Maxi Arujo urang lekai bawan kerdan kebapra udai urang lekai nari Canada Kylie Lerin urang lekai bawan hak kerdan kebkhandai udai urang lekai nari Australia Elijah Jos kadba urang lekai bawan hak kerdan kebashpau udai urang lekai nari Netherlands Brian Vrovev kadba ukloria lekai bapau jongkari Portugal Cristiano Ronaldo uwan hak kerdan kebanyau khandai Daka uyo san point nyopo ar haka attacking sau point kendai popra haka creativity bat sau point nyopo sau haka defending kumta kine ki dei ki top 10 lane ki top jong ki spongut ki ranglekai haka attacking katkum ka FIFA power ranking haka ka FIFA World Cup arca arpundriu
haka jingele kai jong ka group stage. Kumjuru ki thup jong ki spongut ki rangle kai kata haka midfielder lane ka creativity bat ki defending lane ki defender katkum ka FIFA power ranking hakane ka FIFA World Cup arja arpun riu kilong kine.